nar malaka nyam ka na dialtin kontin barwanya lingwa same gorje no de kono racheme de kono ling ano la dana shano gwasame me gorliang an wala shanga jandang rawi de bakel ka pai badak ron kina dang rawi jandang rawi de dech ban men le rodo gwasame ban jelinkel men ban kwen kenyam ban racha ke kwinya ka do badanan shadang na no ban report me ban jelinkel ko do badan chai no kaja very important. Okay, gor kono ban jelinkel ode kaja wan shalat gwasame re wicha ka so Sudan shalat no ne ti shop ke kinete jan ngwan wuka kin jandang dich kan cha ka joj re wike Twitch is county re wike jongle state wa ka konin dang jok wa cha te nyal din mi che dam long re wishin winemi an yal mo shana cha gadak ka Twitch is county ka jongle state chin nyal mi chit kana mo cha dam ka che piru wan cha gonong ke report dana cha no wa shane to wan kana long population midit ka county wa cha ka joj lon tama wa cha na kula kot wireni alo jan goda dana chinaran kula latin lawo cha beje bech ka dobran chikan lat kan gotin content cha occupied nial ki nyɔc kene gwam meteke 22 kilometers 22 kilometer di de long gwadra na sha ma nyɔc ade kon ngaje no me cha wo gwaza me take kilometer di chop kene no me cha gwam she na me cha chumal beje long of course de kon ngaje no gwami medit no sha occupied ne no so ban jelin ka do bodan en je to goje wo kon nyal ke kon nyam bantin kontin lat ka long ban ka ling no wajen cha gwat kilometer to jandang ro cha jago fight miteka dike surrounding the county headquarter doran chalga panyagur kan 12.7 kilometer teacher lat ka payam lo teacher ka chirkan ga kanne tin cha ka ko chin yal no che chinyo chana che bukule jak no Honorable Deng Dao Deng, Member of Parliament, Twitch is Jelaro, she recognition mocha to Oka, she can National Parliament, Monday, she right ka do down dong de need tea de look again. Twitch is genetic and water, last 3 day. No catch 50,000 people, chaga displays ke chaga juj agen your money. Twitch is county, Dorjane. Kanyal mudin michi dam re which ka jongle canal jan gwadran en chinyal mo jotokten eno chala do she place mitigate 22 kilometer cha occupied lo tele gwam jel natin ke mo natin so right now tigdian beja another report gwas men bana nyoka million corner jen kwinya jame nyoja men menen yen te ka borre belt en gwas me eno toga re which ka kovo no shala do champions chikana jugono de akobo de kalwak akobo river flood watch 1,000 people check displaced ka poshala jen kula take tournament yen magwasame so jo shala gwasame wa 1,000 of resident in Poshala County ka greater people administrative watch ka displaced dorame ador 19 contential ke bar che kanye molka che ka jo che gwada antigatin MPs ni chikan laro ne chikro ke National Parliament kuka appeal ka humanitarian ko de ka loka humanitarian assistant kana de ka muka kwangane de content cha jojo nyoch en nyoje me wa she point Poshala town lare Poshala dit point che chak deng ne je point lo tele mit tinan gwas mone wa she Poshala town che dak lo ntame che naro din kula muka gote na tan che ka kondore pan she commissioner and commissioner tere wika Poshala County jana take jogono ne we are here in this house that the Akobo River on which Poshala is situated has burst its bank. Queer said on Monday in Juba kene and Akobo River which Poshala town ke le sheje lel sheje mol alotel no gwadme momme nyu natin ke de na toiten janishe Wool Town chajak fight wona ka village kan dial kan doro on dial chenyo chaka nang Akobo River jen mishit kana mo shajalat kanitin konentere wichin winemi no
Merdian gwasa me men bia nyok miling yen bana nyok murai kon pel koran pe nyok no ke kwi nyaj bo re dwaran bo nyok doran me ka fanye jiar jen gwadana to ke nyoj metin panye jiar che to no che nyoj ba che na che ke nyok me daga ka che ke menen yen piu dial to no kon piu to no ke piu den kon dang na ka panye jiar wa che nyam dir ba che damba ka panye jiar shells facility che jadak la guadana la dual can every flooded the Ganyel Primary Care Center and adjoining Women's Center in Panyajar County chador man bo dual man guadamo che jadak ka che point dual bo che janyo daka ka jan Panyajar County ka Unity State she several patient candidate one che ka jujere dual and point the air Steve Guadan la re nyala nyuratin bani wache ja affected jen menen yen mo guadan re nyala nyuratin alo tel ramin tel mede nyuratin tam jakan dia cheko fight Peter Yuak Ramdala County's director shela do na jeni chi nyoch ntam chana te ja chuch man kana gat kana all the people in contin de chojame de jek jantam chana chicken vulnerable along with no safe area to seek care alo chetel gwamnyu na tin gatel dulwal medo dien ko she point the en kirmo cho chien ke liu cho jok fight so mi kon gwi kon no la nyo chabeje lunga jan gwasmentama gwada dan payen en gwasame awa health facility ka ganyel PACC ka ganyel women center bo wache gadak ajani entama tele gwatte lat kana tin che do brande na kula lat ke je ko place ke liu cha jok fight ka panyu jar jen ni aldana che dam ke nyo ngi kon re witin vinami bejelong re wika so Sudan do badana ndong ci ñocana dakaja anyo ken ne ko nte ka panye jar Unity State shol ken national government and de ka loka humanitarian assistant ke de ka loka ta dana de kan wal kan piu warabe de ka loka jamo de ka loka kan gor kan generate ba ko de kan piu de kan ka kula jo generated to pama the water kan de kan service de kan kula restore ke de kan kula loilat and we are appealing to the partner and government of South Sudan to provide us with a generator so that we can drain out the water in the facility because everywhere is flooded and the patients are suffering from the water. York added. Gwada me chaja wana community ne banen go dongde kan nyoy de kan woj ban nyoy chedit so chego de alchego fight go regenerator la toko de piu to de ko do herar me chabu do herar and then tele do mo mi bi na be go kje so chaja ne no nyoch jiaga so ko ngai kon nyoje no very hard long again time special during this summer to unatina la beje long no ba nyoch ba ja kapchong so jen menen yen tamalo joja na gonten kon tegatin so areng medi long an mene so gore yen o date kon dialde content work de kon ngach ko kor gwade payo chana roche ko en nyoj bona daga ka men win warden kokien chit kamen te matar ke bi kan warzun rol Ethiopia wa nyoj bodi de botam ke we ka ben anyok ko ngode ba met kan ben badnial chedit so kuje mon nial ke leure rol South Sudan ke rol Ethiopia la niala na la ka daga long ajem nen yan tamma che nyocha godi alti che kadak so anyo nyuma chika bonya men bor ke moje bor de nen na moment bu tere pin mo gwada men o chinyal che dem kano men ja ko babu ka gwa bo dio je sha ka pin ka gwa me barken bel so ka tam che nyochu bene then chak chik chabel je cha ka chech so jala mo gwana otherwise che chabel che ka yar chere mangai ko ne chang no la bela ka yere ni almadong ma kari aleka so gwalong no banten ko lat ko rodien bana ke guje gwa ka do dan de kon gelinge so nyoch no che doran che de ka gor je no de je gwich ka do dan de je gwike je jen jo danan gor no de nyo kon kel ne me update ke ku nyoch nyoje nan de doran gor je no bana ba ka lokten gor kan humanitarian assistant chiremen shaling re dorten kon yi tore ko so sudan jo me je nan go de nyo ayekel en ban nyo je ka rodien ko lerwan ka biata ko mal bye bye